Nginibingelele, nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma wukuthi umusha wena kule chaneli, bengicela bakithi ukuthi ushaye u-subscribe, ushare i-link, ucele-ke nabaseceleni ukuthi nabo bezo-subscribe-a ukuze-ke bezokwazi kabanzi ngamaphupho ababanawo ukuthi la maphupho abike ukuthini ey'mpilweni zabo. Ku-TikTok siyatholakala-ke nakhona, usesha nje ukuthi sichaza amaphupho, uzofica inqwaba yamavidiyo. Ku-YouTube usesha ukuthi sichaza amaphupho, uzofica-ke amavidiyo khona emaningi kakhulu, ephelele futhi. Ku-TikTok ngicela ungi-inbox ucele inamba ukuze uzongi-WhatsApp-a ungibuze njalo ekuseni uma-ke uba nephupho. Khona ubuzile kuma-comment ukuthi ukuphupha ummbila ngabe-ke lokho kubika ukuthini? Ake singene-ke la kummbila sichaze nje kabanzi. Uma uphupha udla ummbila, kusho ukuthi-ke uzoceba futhi ujwayele ujabule empilweni. Uma kunganele-ke ukuthi wonke umuntu adle noma-ke kusho ukuthi-ke uzobhekana nobunzima obukhona empilweni yakho. Njengoba besisakhuluma-ke ngommbila, ake singene-ke ukuphupha amasimu. Ukuphupha insimu yokulima izitshalo kusho ukuthi-ke ulaka lwabaphansi. Lolu laka lungachaza-ke ukunganeliseki kwabo ngokuthile okwenzeka ekhaya noma okumele-ke engabe kuyenzeka noma kwenziwe kodwa-ke akwenziwanga. Mlaleli, cela ubuze la kwi-comment umbuzo onawo, ungalibali futhi ukushaya u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa mhla sengifaka phela le vidiyo yephupho ozolibuza nje kuma-comment njengamanje. Nisale kahle.